Pentecost program here to te sibai vek wale Lalrindiki kani a Mizoram UPC rongbol na chanchin thar thleri ni lawngai thlang u General Headquarters shwai tu te rongbol na lawngai thamasa ila General Superintendent Reverend C. Larem Sanga chu ni somni pasari indrin ni hian reng dilbial Pastor Quarters honna aneidona pathian ni Salem Veng ka Ocean Silver Jubilee lom na manpuin lungphun honna le thushil rongbol na aneyang General Secretary Reverend H. C. Lalthamwan chu pathiani zan hian penial kaushana thushil rongbol na aneyang General Missions Department Chairman Upa Soilira chu November ni somni paruk zirtop ni khan tura kaushan biak in hong turi na zinsuak bok General Missions Department Secretary Reverend P.C. Lalchanpuya chu Karbi Anglong Field Conference man pui turin November ni somni panga ni ngani khan gangjang asam pani na zina Cambodia missionary Lalun Kimile China missionary Christina Valerem Ruatiten an choi om Reverend P.C. Lalchanpuya hi November ni somthum thole ni hian aizo lalaulet le ang Planning and Financial Board November ni somni pathum thole nia conference hall chukhom chuan kaushan malang na turpoi mo tak kan soihova Mizoram UPC puipa ten an telpui meeting a hian Planning and Financial Board in Mizoram UPC recruitment rules and guidelines adwan chu clear hawani a kumtop executive committee a chhop chu atan cha anti a core banking chungchang le Tripura district kalphungte ennona soiho ani bok Planning and Financial Board Swan Biak Inle Pastor Quarters Sakchan Puinale Kaushan Ramley Chungchang Te an Soiho Boka Kaushan Patni Nena Biak in Munle na Pek and Remti A Bial Pathum Nena Pastor Quarters Repair Nale Kaushan Pakwa Nena Biak in Sakchan Puina Sum Sanction and Remti Ani Meeting Hi Upala Zirlian the Chairman Planning and Financial Board Swanakai Shwai Ani Mizoram UPC Boundary Commission chu ni somni bariat pathiani hian Executive Chairman Upa Sila Ropianga ka iswai na hnuaya online mga chut khomani dona Mizoram UPC hnuaya biale district Ramri Siam rem ngai te clear ho na le zirchian na nei ani ang Lunglei District in Khompui voi somni pasari na tlwang taka nei zo ani Lunglei District in Khompui hi November ni som pathum le ni som pali pathiani mangkhan Mwal Chwam North Biak ina nei ani a Mizoram UPC General Secretary Reverend H. C. Lalthamwan in Khompui hi amanpui November ni som pathum indrin ni khan District Chairman Upa Keral Zarliana ka iswai na hnuaya rorelin khom nei ani a thurel chhop chwa som pakwa nga itwani in kumsang ni somni patni Lunglei District in Khompui na athial biala nga ani kumsang ni somni patni chunga district shwai tu ten district chunga bialtin tlo chhuak ro se titale rorel na sangzo ka thlen chhautur thure renge muza tan nei bok Hengba ka hian Lunglei District in Khompui chuan kumsang ni somni patni budget an ruam man bok ani Lunglei District in Khompui hi indrini zana changa pathiani zan thing khan pathian biak in khoma chunzamani a Pastor Lal Mungheta Lunglei South Bial 2 Reverend H. C. Lalthamwan General Secretary Tirkau Jelal Mingmoya le Pastor Zion Ramngaya District Superintendent ten Thushil Rongbol na hunan mga pathiani choma in khoma kumsang ni somni le sangni somni pakhat in Khompui in kara member Baural su na hun ser Pastor K. Zawram Chanthangan na mangbok Lunglei District in Khompui hi pathian tharau ompui na hnuaya hlim taka manani a in Khompui chung hian zai thiam tak ten zai rongbol na hun mangin pathiani zan khan chia kani Lunglei District in Khompui report changa alandanin district chunga Pastor Bial Ruk a oma kaushan somthum pani le preaching point pani a omme kani Bial chung rongbol na lawngai thak chunzamila Aibok Bial PYD to November ni som pakwa zirtop ni zan khan mwalung thu khwa thuthung pon chwana program an mang Aibok Bial PYD malak na buat sai thuthung pon chwana in khoma hian unaw nula chhazwali chon munchu speaker tan manani a ani hian chandam na thuthung poimo te soin hun manga aizola changin zai thiami pali ten speaker choi omin he hun man chu hian zai rongbol na hunan mang chin ani Aibok Bial PYD ten thuthung puan chwa na in khom an nei hi PYD kal khom ten hlok an ti in hlim takin he hun hi an mang ani
Bongkon kaushana November ni somni Indonesian Khan baptisma rongbol na buat sayani a hehuna hian Reverend F lel ngaklianan mi pakhat kaushan danga mi chu lalpa I swamingin baptisma chantira atuk pathiani kaushanin khoma bongkon kaushana loi turin lomlu ani lunglei North Bial van ne kaushana po mithar panga lomlu ani November ni somni pakhat pathiani khan mithar te hi bial tu pastor Zion Ramngayan van ne kaushana alom luta in khombana lalpa I swaminga baptisma chanti ranni heti hian lunglei North Biala kumsang ni somni pakhat chungin mithar somthum Mizoram UPC alomlu anito ani Tenzol Bial 12 vungi veng kaushana November ni somni pakhat pathiani khan mithar pali chu kaushan danga changin tir kaurat famkiman Mizoram UPC alom lut in khombana baptisma khur honni in lomlu zinga mi pathum te hian lalpa I swamingin baptisma an sangani Tenzol Bial 12 vungi venga hian tir kaurat famki mahi rongbolaroi mekani Bilkhot here Bial chunga kaushan shang te chuan November ni somni pakhat pathiani orphanage Sunday chu pathian biak in khoma ursun takin chhun le zana an manga orphanage Sunday pual hian kaushan tina tho lom la khomani hemini hian kwal moi kaushana mithar pathum chu kaushan danga changin Bial tu pastor Larin moi avarte chuan Mizoram UPC alom lut bok Bukpui Bial Sunday School Department in Khompui chu November ni somni Indrini Khan North Saltlang Veng Thar kaushan biak ina nei ani Bukpui Bial Sunday School Department in Khompui a hian shileng awangin inti siang na buat sai the ni lava rorel in khom chau nei ani Bukpui Bial Sunday School Department in Khompui chuan kumsang ni somni patni in Khompui chu September pathiani masaber manga nei turin North Saltlang kaushana angata kumsang ni somni patni in Khompuya inti siak na nei ngei cha anti a inti siak na turan thlang felbok hengba ka hian in Khompui chuan kumsang ni somni patni budget arwa manani Saltlang Bial LED te chuan November ni somni Indrini Khan Saltlang kaushan biak ina Bial hwap seminar an buat saya Bial LED President Lalshil Thangina Kaishwaya Bial tu Pastor Reverend B Kap Moya Bial Secretary Upa R Laro Puyale Upa RD Rau Thanzawa Chan Mari West te chu thupui zirtir tuatan man anni he seminar hi Bial Chairman Tirkau H Lalrong Bolan manpuin hunser amanga kalkhom ten thupui pathum zir havin Kaushan Administration a nu how to chan vobi Upa R Laro Puya paper bot saite leadership Reverend B Kap Moy Bial tu Pastor paper bot saitele budget kalphung zirna Upa RD Rau Thanzawa bot saite chu an zir how ani thupui zir how zo a hian soi how na zaw zok nei chunzom ani hemini hian Bial hwap LED Bible ral chan result puan ani boka changtu te hne na lo man sem ngalani November ni somni pakhat pathiani khan Ramhun Sports Complex kaushana baptisma rongbol na neyani a Bial tu Pastor Reverend B Kap Moyan baptisma rongbol na hun mangin kaushan danga changin mi patni lalpa I swamingin baptisma chantira zanin khoma Bial Chairman Tirkau H la rongbolan mi patni te hi Mizoram UPC alom lutani Saltlang Bial chunga kaushan shanga November ni somni pakhat orphanage Sunday chu ursun takahman ani a hemipual hian tholom la khomani bok Saltlang Bial Missions Department Board November ni somni pakhat pathiani chnuwa chukhom chuan missions malak na turpoi mo tak anrela Home Missions Field chunga biak in sakna tan luan chhuani se antia kumsang ni somni patni January ni somparuk missionary day chu twal chung tinten ursun taka manni se antia deipwal hian tholom la khom anrel bok ani Sairang Bial PYD Board chu November ni somni Indrini Khan Phunchong Kaushan Sunday School Hall an chukhoma Bial tu Pastor Sira Rausia Male Bial Chairman Upa Si Rautluang atenan telpui meeting hi Bial PYD President Upa H Larin Moya na Kaishwaya kumsang ni somni patni General LED in Khompui Sairang Bial in an thentura Organizing Committee in Bial PYD budget and pek chungchang tengai tu ania Bial hwap revival December ni nga pathiani mga neite an relbok Indonesiana Sairang Bial PYD shwai tu te hian Phunchong Kaushan tloin Bial in ton program an manghala Bial PYD President Upa H Larin Moy ne na changin pathian thucha ngai thla kani Indonesian ve khan Bial tu Pastor Sira Rausiaman din thar kaushana hun mangin nawhlan rongbol na anei bok
Sairang bial chunga kaushan shang te chuan November ni somni pakhat orphanage Sunday chu ursun takin manga pathian biak in khoma hemipual hian tholom lak khomani NC Hills bial mualian kaushana November ni somni inrin ni khan unaw nu film nei chong te chung kwal chuan pathian choi moina anneya bial tu pastor Cyril Belian an thushil rong bolna anei ani Kaushan hauten he hun hi revival nen hlim takin an manga jiri bial tu pastor ke ro ming thangale Barak Valley bial changin chimtu chatem tak an oma pathian choi moina inkhom hi thochan ni thleng khan kaushan hauten an nei chunzom ani Ole khati zong kha tunkar chunga Mizoram UPC rongbole chanchin thar kan thlir le ngai thlak ho theite chu ni e